Structural hai kokborok language ne Roman script Swnamjaknani Sanlaimungo ti assembly get Bwkango Khadumani Phunuklaikha TSF paithago borok no Khadumani Phunuklaima thaini tisawai Orondoti Nagar police ground detention camp langai thangka police Kudongmo saldromoi jabak khalai family Tripura student rokni bagai kokborok language ne Roman script Swnamjaknani bagai aboni bagai hasra habongno bo nangmani deportation rok yafar jakha phiaba tabuk phano hapangni bakakte nangmani saktharmungna harjagya ko hanai abono teino haino hai hapangni faijeng koksul samung roi assembly get Bwkango Khadumani Phunukmani nukjaka TSF ni adong rokno party mungno tiye TSF ni vice president John Deborma Shaka borongni sarmungno sopongranani nangnai Tripura sarung sirnai rokni kokno wansugei tei borongni sungsalno bo wansungnani nangnai hapang hanai Tripura University Roman script set kayo TPSC bo kayo ono competitive exam rago TSF telang prubo, even in the TSF ni poso, arabo Roman script use playu. But singtam look at double standard in the Tripura board examination. I don't understand what is the reason. I'm buzi maya. Can do some double standard look, katam standard look. Suru Bengali script kaisa some use playu. On Tripura TSF telang prubo Roman script use playu. Mizo subject no, lusai subject. Don't Roman script by question paper print kay manu. And bon by tam allergy nang jaka je kok borok borok use klaya klaya Roman by Pali language Tripura board of being official or boni Tripura body order na ke Roman script use kayo Mizobo use kayo Roman script but kok borok ni bagi tangi klaya mania question abono government borok bisa nang nai immediately abono solve klaya nang nai Parliament or ni assembly rogo ba hino or baksa MLS roko borok bino kok saimano kok borok bino question ro khaitung mano but exam khatang o mahina kok like satam sanai kok borok baino sai tongo tabuk abono assembly kok borok baino sai tongo kaham kok belai sing appreciate klai abono kintu all board examination no tangi borok Roman script no include klai abono disonara nangai je Roman script no use klai no kintu government kun policy kri je bangla no simi use klai ni board kun policy kri ambai request kayo government of Tripura immediately issue no solve klai di tambai inke Omni isu solve playa ke, student future belai hamyang nai, tai Tripura bo kama anlote bo nai. An bagi omo immediately solve playa nang, tambah ke Roman script, by question set, kama bo pori maya, Bangla by bo pori by answer of kangkari maya. Ke dictate playa maya borok, they cannot be dictator. Yang tek haksa faising party mungna ti West District ni SP Kiran Kumar ke Shaka Ashara police ni kosim mungna hariawai assembly get Bwkango protest khlaimani bagai TSF ni adong rokno detention camp lang jaka hanai phiaba abuni yagolo borokno yakadi jaka hani Shaka SP TSF का कुछ मेंबर्स विदाउट परमिशन प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे सेक्रेटरीट के सामने तो हमने तो परमिशन नहीं दिया था इसलिए उनको डिटेंशन करके हमारा नगर जो पुलिस ने उधर रखा गया। कितने लोग थे? 20 अरेस्ट है। कितने लोग? 7 लोग। उन लोग का मेन डिमांड क्या था सर? उनका नहीं डिमांड में पता नहीं अभी वो लोग इकट्ठा हुआ है तो बिफोर उनका प्रोटेस्ट स्टार्ट होने से पहले हम लोग उनको अरेस्ट किए। अभी कहाँ ले जाइए उनको एडी नगर में लेके जाएंगे हमारा। कब तक छोड़ेंगे सर? उनको देखेंगे। Raza Khorang ni simi pranam ni kok tum Chini Khorang